Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hagasing ba arjong katayo ka shitarik unaitung arajar arpo kaseng kinong de madan yakabalatip kerteng kum ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association bat katma urangli ujuki kilalek banya kendo yau Director General of Police ka jela UR Chandranathan ban pensngau hau halor gijing baginong de madan habbarok goi ka jela ki kendo kamtam hakum kani kapor baka khlam corona kabala pentroin ya ka kamai kaji bar kamtam ya ka jing im jong ki rangli ki juki ki bakamai jakpo men step bat thet khaw men miet kaseng kala pensngau ru hau ni ukli do ki pulit ka jela bahagini ki lai benai bala lek no ki nong de madan ki la shem shitam shibon ban pendap ya ka yeng kasem na do ka bam ya ki khon ki ti ka baiwai ka baidawai ka baiding electric bat kiwei namar ka jingbem pat ai jingbet jong sarkar ya ki pai ba ban shong de madan harot surak U General Secretary ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association uba Shane Thaba hakajing kren bat ka Batisi TV ulapan pau ya kajing songsi ban yo I ba sarkar kala aila tang ya ki dukan bagian play kat ba kadang perking pat hado menta mene ya ki nong de madan Mentak yo kajing kelar nama kadang dai tang sin babang iban ya kendu bat ni kerpat mo ya ikor jaki kulir kumba bun ki area bansyong kum kapulo itu siar ki atre lang baka police department te kiyo jingyara pro na kitu ki ba shong ko part ki la ban chef ha ko parking lot te ka police department ro kaya rap lam ki ba kumno ban maintain ya ka social distance ki nong thiet bat ki nong thiet jing thiet bat ki nong di ro te kum taru hi kum mangiro ki ba shong dokan kum sha ter PB GS Road Matran barok kawai ka saslangir ni korpat kamta hiba ai jing kersan lem yangi nak liang ka police department bak nang ba ngiro ngin ya yo lat ban ya di jing di lang ngin batrai kam lang bat ka police department ngin kham ya la ban ya te la kam ban maintain ya ka social distance kan lang ka jing phai ya ngiro bat ya ki nang thie jing thie ro bat hagaju opor ya ka snong ka thawr ngi karpat ba kiro mo kin kersan lem ngi kinong di madan le se ba kum hawa ding do bat bun ki jaka lang la yo ken ki jing ki complain ki para we di jing di ram ki ong ba snong ka mai ra ta kum kini ro mo ngi karpat ya ka snong ro ba kan kersan lem ki begini yo kata ka kamai jakpo ka ba man la ski ba dokli ki bidang kam hi ban im ban bam kata ta ngamla ra ke jing berkhat jong ki shal landat rai le se yo kadai namata kani ka khlam ka bawan manta rai ha ka ju ka por hang ni ngi pen pau ba hoi ku mangi ki badok ngi jenjar ngi dan kam ya ka bam ban ngi tieng ro hi kani ka khlam tong ba ha ka ju ka por ngiat than ro ta ha ka ju ka por ngi hap bangin ya try kam lang te ya kasnor ngi kerpat tahi bahkan support yang ngin ya maintain ya ka social distance ro bat kum naka sangro ba ni tho iki member la jong iwai te bat nilai ya kular naka sang ba ngin ya yo ban song ba kum no bangin ya maintain ya kata kum haki areas ki bala dan bun ki long di manan tengila ban song no bangin ya divide no hakashita yo don kam hira bakadang dan kanika kam dan kam hira bangin yo man lakas ngin da yo akashita yo tang arsien ro bangin ya divide bakin yo lang kiwe ro mentah ta empat ai jikular ngidang ya batai ya ka jing jing ita ngatharai uru unsa perkhat ya ka ka basyam uga kedon hartli arbenta kawai kedai ba ki hakini kisngi da na sedang menteri kayo hat kidukan tigi nong di madan ru halai jong ibor bat bakilak bangkit akan men nanta bedi waidong ba ai kriya ya na ko jaka na ko isnong ti ki kendu jinge yang ba don giba wan don be ki bat don ru pulit giba ndik oh ni soto ba kadai ko por klam mla ban lum beriu
melak ban ya lang lembung tindai kini badi madan ki suya nak wi ke cakar ti kumi konglin ru kalau jah wi kesin aku tu si benai mentah mo idangkit igi jan besi di ya nak wi ke cakar benterwa isa abad no ba isa elam sepo cantonment police station pensong baru sisni di keji kendu jungi DGP kalong bangi ujor ru kalau kata long ban pek lam ban perkhalan tindai ke baru kedai ke danru ke kubur ke bolong positif ke bedi bagi kulit kumbolong vaksin ke bah pulo kedan ke jingi trelang apa yang kinong di madan dakikan mau betul gelenti pulo ke baik ke minta gila apen kerja ni gitu bedi madan ke tu ke parking lot kalau ke baik tenat ha but di dah ke jingi trelang bagi ngatrai bagi police station ke badan situ 10 lalak ban pembek henti nang ban boot henti di norms semua di health protocol di kita di artili di bagi kendu budiji mereka balai ru pada nilai ru gani ke city dah ke bangi kerpat dulu ya si udah nak level ke bahaya mau harga jelas lada don kini jingelang di belong interdepartmental jingelang yang sarkar ba uru un penpau ba kamai jakpo jong ginong di madan kalong kabakongsan na kabenta jongki bat kaba no senyang du sa kayo kakot bat kham tam akum gani ka por jong ka kham kila do lai banai ba mu uru un paulan daradon ke jingelang interdepartmental ba ban perkhat na kabenta gini ru bania penbek no akunu guru kam bangin bikin penyak no ya kedi katit tinggi sesisin yang ke sengginong dia madan ni kerpat ke bos serkar bahkan tembek no ploy kumbangi dawa ban notify no lan di pentrikam no ke an ke sarkar India ke sarkar kemi nanta ban sedang ke institute survey nanta ban kedowi ke cakar bandi jung dia oh ini sotu mentali kalau ada dekat bagian ke klam besi kapor ke mensua kanum longshu ni ban perkhat mai ru nanta ban thau no ke town bending committee ban issue no ke license lamdangi issue ke license kinum la ban itu manu badi hok bandi ngin hab hi ban le kerpat kat ye badan ki he jong kitanat sarkar gi bokher ninum la ban le dokumai pat tingi sunguru wadi ginong tho kubor di pi media ba mentale le mo kini ki kindiat tayo no kapor ki highlight si kini ke ya ke jing jong kinong de madan kani gande ke jing ke bakra ni ni safety yo la da nyimla ban solve de kini ke problem kin kharoi si ki jing sneo ngamong ba ki brio borok ki basneo ndrei la pun bor la pi nyat yu brio saga jing ti unle kumno ti ngilong concern bahai kata tiling ba kini ka jing kren bat pi kini ke poru ngihi na kaliang kaseng ginong di madan ni da kerpat ya gidor bos nong mo ngi kloy bani trilang batki lada ki khot meeting le ngi kloy bani kendu ngi song marsi liang me bani tai ki gi jinge namar langia kat kum ka an undan jinge coba lah sudah banwengi kita jinge but bapin ong ba weng no si sendan ni ginong de madan kamsong an lalu namar ka an kabangidon ka krensai mamla ban pendu i badi madan hindre ban pendek iki tingi kerpat ya kidor bosnong la kalong hindru snong ne ki khar snong ne ki lai khol snong ne ki no snong ba sobha kersanlem ye ginong de madan ngin ye trailang ngin ye weng lang ye gene ki jinge ndrei ni sutanat ru ba kidan gisnong kiba kimpen pau jing mentala rafiya nanti sajia harut surok nanti gibri gisong kidan ki jakale le kiba gisong akhmat ka phalor la ni ga giet jonggi bri nanta piya sedan kitiru kisong kumba sifo kat sangut kidan ki benta jan jong tu ga jingke nanta piya serenjaru kiba pli gisong kiba di madan ha tu ga jaka ga bagi gisong mensua nangta kini galenter lenti gawa amkra man gi jingking ki bandrung se waindo nata sudu se jiang
Kisnong kim dan jing namar ba gisoto ba kini gibri gidan kam ya ja gidan kam ya ga bai dowai gidan kam ya ga bai waying entah tata ti ngamtip gede ke badan modran dan talenti kini ke GS road nata kini ke kendai lat nata kini gisnong tingi kerpat ni da kerpat jur sobha tu ye perkhatlan ni kloy bani trila